na wachira baba wabi de na tumu finhia no aduonu sa nam ne nsa so ama Australia de hye nipa miensa omo FM ensempi ka wenum ho ne de somo sesempo kasebo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esomo no pay eyeme AKOSUA ABOAGYE wo betimi afrem AKOSUA nshira me ne me doba AKOSUA AGYEIWAA-KODIE boatin afei ansam ne nchemu ankasa eni Omayi bombo adwumakuo no ade ababatu dwa echiremu se afei akabasa na woche ene kakra ama omayi yedi bronya na se yesu na wo ene mu nsansamu no yade a wo mo baba yire bambo mu yie papa na Inspector General of Police IGP COP Christian Chacha Yohonu wono ene ne nsamtrofo ekasa ye ya wo chiremu se na woche na kakra ya aka yanimu no yade a enyade omba makwan se post adwumakuo no obi baba so wo peli no akwa fie ana bibi etesa wasene nyina no yese afi Christmas no aye babedie babewura December mu no wo pese won munya omeya bambofo no bocho na ne no obi a ewo baabi se wo boban na wahwe abompempe se ne beya wo ma Ghana no afi Christmas no enwema nyina bekoyie na nipa bonfo bi mamefrɛ mu emfa enwema bone emama sasa Ghana de hye no mu enam so nti ne wo mu de so etoso se nyade omba makwa ma obi ya je leave afi se woni ya no wakwa kwatena fie bosome anase bibi etesa na asansem ya Christian Chacha Yohonu IGP wade atudwai na ye Jamestown na asa nkomodie no anase dwumadie sonkon ekoso na wonam opanyipa ya wono ya District Police Commander ya wono ewo Jamestown Superintendent William Ebisa eso ene kasai. I'm here to present what I would say our operational order for the Christmas festivities. As we all know, we are getting closer to the Christmas season. We have even started day and night patrols as usual. Every year, that's what we do. And I'm even here to inform you that the IGP has even banned leave for all police officers. For that matter, police, we are preparing seriously for the Christmas. Abusoni return kai ayora. Ya wano Jamestown District Police Commander Superintendent William Ebisa. Ghana for the do no ade atodwa se enwuma ni wo man ni mo etiaban empusu ne ho no wonye ho bibi enam so AKOSUA Scrap Dealers Association o makasa se enema bi besisi as ya nhwe ye ne ensia na okwan a o man Ghana ye beto ape na ne nyina ne se finance minister Dr. Kesila Tofosen edu to just 2026 budget no a obebo amane e che kwan Ghana for ye benya sika ne kwan ye befa so edi no no ene o mo se de ye fa ne local manufacturing Ghana he ya ne ma ye no ye bebo ne chidom amane gina ne naso ne ye de bi nso so akoye nti no ade ba ko mo ba be ne se enema bi etimi di free Ghana hade kwam no ne no wo mu ebetwam wo mu be ye free onye ni nyina no be ba ho kwan ne no na AKOSUA Scrap Dealers Association se ne o mu tete no ne ye fa ne non-ferrous metal scrap no a eno ya na iron enimu no aban de ne nsa to so de ya ne abakade emaburu o magima bebo wo mu a wo betena fie kombede wo mu no enyansam ketwa eto trofo panyini edema AKOSUA Scrap Dealers Association or Salam Salifu one SOMPA kasebo etehwe nkomo edefa ho. If local companies are allowed to buy what we have, then that means that we are going to have an excess on daily basis. Because what we produce in a day, their companies do not have that capacity to buy them, and that will effectively affect the prices, and that will eventually cut our business. The scrap dealers are still surviving because of this non-ferrous metal. Enti sen we nyina ye Salim Salifo ye trofo panyide ma AKOSUA Scrap Dealers Association ene ebokoko se Dr. Kesila Tofosen ene ne mpanifo no so omunim na scrap dealers ne niam bi omutimi de kwamo no ne koton no wode ne nsa to so de a enye obi ne kumantwibu osiako wona de ne di akogera kyerema emaburu bebre betena fie na emaburu bebre nso tena fie a ene Ghana yankase ejejeje anka no na na yewo bibi ewo se kwaba no se adwuma bi ebu ewo magana mu ana no na wo man no ye fa no se no ye mema adwuma bi te se kuayo adwuma afa ya hyenkafo adwuma eno nwuma piye kaka ho nanso ne nam se wiase asesenti wi nwuma be se du ade si won mu nwotwe Ghana man so agye afa ya wo bi ye na fam de pa na ene wo bawura mu ewo magana ye kuayo adwuma no mu a eyade se madodo no aso de won mu agye mu ena mabefo so ya won mu ye bi edeboa
nam so ama Professor Irene Agyeiwaa no agricultural economics and ono akoya no woko University of Ghana Lagona wapanyipe wasad ne dwuma hɔ no de afutu etudwan wasesa ne ene technology abua befunim de kwaso yetimi faso asakra ne omakua yoye akono ye nika no wobasra Ghana ma se wonmo so mfasa akonya no so na wonmo de ne nya sonkokora sene sade emema wonmo mayimu wonmo ye omode. Instead of making baby about empowerment, because train be say upon a day. I don't know if fashion will be fee. A mobile community will work on a man. Serious, she ye. Defend day, make a mobile phone your bay. Miss Avon, one period of service can was a smartphone. Or period of service can was a totam. The swim maybe has about a tongue or bottle. Smartphone the bay, the being when you skill part of its hinting and what was our auto. Miss Afri, who the money. Mamma school and go ukraine him on true senate. Mamma be see a year, true senate. As in yeah, let's say one experiment. Na eno no anadwumadia sonko wan mo pa ho ntoma Danida food bench project na eno so ayadwumadia sonko kra wo mo de baba boasa ne be ya wo ma Ghana ya agriculture ho sansam no be fa no toma pefra ne duruma bia enuane bubocho be wie kire na aseye no ye be hwe kwampa ye betumi akrakra no na Professor Simon Borwig wono efasa kwanya no so ekasai ya wode afutu atudwa eda ampanyifo a enam won mo saso amasa Danida food bench project no won mo etumi. Today's workshop, the farmers have benefited a lot from the knowledge that the students especially have produced on fertilization using organic materials, on irrigation, also on different seeds that they can plant to resistant to climate change, more resilient. One of the ideas also they could plant outside the main rainy season so they could harvest vegetables when the prices were high. We also benefit from the farmers' knowledge. Farmers have a lot of practical knowledge. One of my research activities is also basically to collect knowledge from farmers, not just the other way around. That's also an important. I was your way a Professor Simon Borwig near turning Kana man boy, Yamanabonia watching and crafting 15 mantemo Eric Annan and a Devasumi. Meka was an AKOSUA Company Limited and Open on Siakasiabo and a Wuti SOMPA 106.5 FM Accra. And Mashebe Junior was a she so your honorable coffee bento afo. Now I see a dom kuma where Mashebe Jomon Comanuntum. The friendly be basic economic principles in Womontiasi. As Omoya economics and Asasika Semune or Maisika Semun to Tue and a choir. Diabodium and ye Japadu or Diamaya Dana Daneno. Ye Frebi be a fan economic growth and economic development and Sunsia Edem. Na Edom Kuma Mashebe Jafono, woman Tiasie, it wama and the precase. Na dear Bakuma Ghana phone who say 2024 elections, you know, Ebra ye ko simpiania Yakwatwabano. Ebra ye tuaba Ghana for Wamu Contano. Wamu Emma Wamu 87/276. 87/276. Nese mrashebe January ya ahenu ediosun ensia no wo munya mu ediowotwe so nese wo mo abon nese wo mo awe etieko elections no Ghana for no aka sampa sane MPP for to Ghana sika sam no enkoye eti wo mutu wo mo sabanche etinye nne enene MPP for babedwa wo monum en wo san edi wo mo ho fa wo hese de wo musitete ho kra na no so enika. So today, our friends in one corner are trying to tell us that they have forgotten the basic economics of the distinction between economic growth and economic development. Today, we are presenting a budget which is not only seeking to grow the economy, but to develop it. Even though we have stated to grow the economy by 4.8%, Mr. Speaker, in this 4.8%, 800,000 jobs are going to be created to solve some of the problems they left behind. Mr. Speaker, if this is how they want us to grow the economy like they did, then let them know that we are not going to manage the economy, because if this is what you did, then I'm not surprised that you went into the examination in December 2024 and your best score was 87 out of 276. And da ho no nti ukwa yenso he na mark no ye 276 na wunyamu 87 ya na exams no wawe eti edom kuma wo ma shebedwem no wo we poto e no mo de abesi wa se do mo sisi ho a wo mo nim do bi a wo de to eti we yensem wo ma shebedwem no wo sa hwi so honorable coffee bento afokasa ye wo chem se Ghana fo abu ho konta e de atudwa se edom kase a e NDC fo no eba economics a wo mo aben ese MPP fo
Ayo mama na ni musam dada sa yesi nyame yadmo 2026 mu a NPP amanyoko ne general boso de toso aduasa bako womo ade abato sonko be hyeso na fe wonmo yinipa wo safata se wotu franka ade amanyoko no anam so ama wonmo pa ho committee ya presidential elections committee no opanyipa ya wodi animu se chechene ni aye Yewura Joseph Osei Joe Wise na anansenta mo wo de bai se nyade wo be makwan se abato ni mu no obi ni ho so o mayima na msini se nipa na mameto abamame de bronika sam ye kan se proxy vote ni nyade a wo mo ebe makwan kura na ekanwo bi ama nipa bi no chiro krata de ko se wo no mo nyadwene sanse ko ba no sa no a nipa pi no a anyade a wo be nya kwan to aba tituru ni wo mo wo no tu kwan na central function mu de bi akoso e wo magane mu eye presidential elections committee di ma NPP amanyoko no a Yewura Joseph Osei Dano no wo mo anaye no mo chiro se wo mo de wo mo kan ye no mo da so agina do mu gina anyade wo mbesa wo no de biara da krata no a wo manfo bi no mo chiro de ba ye no wo mu nsum. The earlier published position or guideline on proxy voting. We've listened to all kinds of petitions. We've read the petitions presented by sections of the party. And after listening to all that, we came to a conclusion that for the sake of conducting an election that is incident-free and election that is respected, a very credible elections, that provision of that ban. I was on the return and carry a need ma NPP amanyoko no presidential elections committee or Joseph Osei. Na ye san gina NPP amanyoko no anim na emrahye bejani dada no wa yensu no ye honorable Samuel Ayepen. Na wo de atodwa say wo hye NPP flag bearership race no ebekoso no a de obedi nkunim one touch Dr. Brian Champon echi ye bia ni ho said they was see born to a Ghana for agino to money titru MPP achita for grassroots for wo mu nyina momentum no ekosoro pa mo so panyini abeti film na shebedwani yeto so ane asore 81 touch win na wo benya na wone sumpa kasebo echiche nkomo na wo chirim se owura Brian Champon ba bia obeduru bia no amanfo nyina ebo no so no mu bose edi hia na hallelujah a mo so no na 2028 no waye presidential candidate ma MPP a edi nkunimdie bebre no wase Ghana mabunye se bia wo ma akwadwero na emo madwuma ne eni ho Ghana fo edi enya adwuma mo beye pa na emo ba bi ni ho ntino nipa no woje damatu sere. People are struggling, everybody want to get something doing. Doesn't mean that the young people in this country are lazy. The jobs are not there. So if we can get somebody who in private capacity can create jobs and we present him to Ghanaians saying that look, if you vote for this man, he will attract other investors to join hands for us to get more to do. I think Ghanaians will vote for him. These and many more are why I'm working for Dr. Brian Champon and want him to be our candidate coming 2028. Going around talking to the delegates, in fact, it's very positive. A lot of people have joined us and it's very positive. We are going to have it one touch coming 31st January. Etu wedi ya one touch emre bi atwa mu mahye bedwani owo ayensu no honorable Samuel Ayepen ne kasa ye no meka wo se kase bo ewuti efi SOMPA 106.5 FM akra na eko ba simpri mu a wo be maba na adansi mu ne ma chance kwa wieye wonu na dimu tintima wo se na opɛ wo chia wo se 2025 na eko awie nanso wo busa wo se wodan no waduru he na nka beto adansi mu ne ma firi ne nchi anka wawie ka 2025 wo hye wo ho bose wankasa wo besi wodan no akotena wo fie no eko awie anka wo bose nanso wanka achi fa ho babo dondon na dondon so ensa wo na onyankopon ka kire Abraham se di obehira wo no miso mehira no di obedome wo no so medome no san hira no ebi da eko ba simpri mu so etu koto no ho ade a na wo hira no eti wo nso nyame behira wo amada no wo chance a wo bewie wo mo dan ka kwantimfi ni nyina wo ma nto amfiri ne njan etu be se hira ni bi kan de a ene ka hu se relationship de wo do ho kobo no na be kire se wo be koyie ana wo be bofom eko ba simpri mu adansie ho niema se ye na do apply with building wire cement iron rods any roofing sheets ni nyina wo ton bi adansie ho niema wo ma free consultation and a free delivery say wo pafutuo anasa wo kwan bia first generation won si danda afa no ato asase abrane entoto anamon ne entoto anamon emma free delivery wo ho nye wakoto cement na agina kwan ho na wo peka eko ba simpri more than 30 years and waje abasobo e wo Ghana ne amono na no and na trailer ne truck papa bi Central Steel for e de chair no say outstanding services 2023 ye de amount etinkran ne kumase ne nkrabata ni na pantane kaswa ene miamia ne nyina no frɛ no e wo 020
020-4355-040 020-4355-040 na wodem na ayaresa papa ye di adwuma alternative medicine no endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten yetene so ne asorenti na yare abre ne ho ase ahye twedi amponyankopon tumi ase na krono mabu ahia wo kumase ne woginamu ankasa wo bo adwuma na spinters kwan no so nso won kran ha ba bia fa ne share signboard no ba ko ho na tema community 22 nso ba ko wotuam endpoint homeopathy clinic se yare no won so anaso won hoaho no yare no wotu ne sabanche e se dua be wo ne ntwaso yetu ase ko oba sempremo ma wadansie ho ne ma no na endpoint homeopathy clinic nso ma wayaresa it is say ya wo say ye prostate in men, premature ejaculation, nerve diseases, kidney ne liver diseases ne ade no brana wo lab technologists and wo radiologists a wo bo adwuma wo chest scan ma for free and a man so prostate no so for free. Endpoint homeopathy clinic freno physiotherapy ne massaging 0244 867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 Endpoint homeopathy clinic why papa no ene ye fiada eye just hot kinky say wo ton dokuno a ene wo bia per soft life etinya afa na wo petenko wo bete pentenko akoto aburo abecha ho akonika akwa yam na wuya wasa betena se na waka wuya wabobo aba ma obinya sa adwuma ne ma ho na koto wholesale price no 3 Ghana cedis pe na unso de akwaji 6 Ghana cedis no anu no just bread and pastries for say wo mo de just hot kinky aba sa unso wo ye party wo ye yie ana event bi ekoso na wo pe dokuno de serve wo ho a just hot kinky na no SOMPA Accra ye kenke party just what kenke papa bi ha say moton dane mu kama obi ba nipa ba ko timi di dokro be 7 efise dokro no de just hot kenke eti just hot kenke no eno no mo ton dokro nyina ekoto fisi ye de yellow corn no vitamin A wo mu no ene ye dia wo no wholesale price na 3 Ghana cedis pe ene ye de brewa chestnut wo mu no hot pa ebetimi asiwa ma de achi still na ehye ene hygienic prepared. 80 Fred just bread for me just hot king kaba. I was 025-6068-832. 025-6068-832. Just bakery. I was doing commercial bank at you. 80 ma ukenke experience no. Enya de weekend. Enya be abusi afro no kra. Mo order. Namu nyina mo mem. Namu neatness togetherness no. Na ye juma. Just hot kenke. 025-6068-832. Tantina 74 Mr. Fanny T74 no. Ya Fanny immune booster papa tete no. Ya na nonom wo mo blend herbs no. Ya Fanny dudo na wo mo anom se de ya no. Tantina 74 Mr. De no wo munya no ubenya ne nne. Etinya fe na wo se me ko wura makokopen haham na me ankasama ba be noa na ubehu ne noa na ubehu ne ubefa. Eye Tantina 74 Mr. E Fanny T74 no a. Ya de DHC afra na FDA agye atomu. Yare bia benya wo na wo immune system no ayemre it is a wonum Tantina 74 Mr. Yare benya say bia blood related diseases no away high blood pressure away any chronic wounds no obi ho ekrotowa say be wuo say be yo adan immune system na nke be mo na wu ama no waye mre wo bo etinum Tantina 74 Mr. no a eye immune booster papa no na ye wo ho aduro na ye wo ho adwuma menyare ansa o center table so enuro bebrebe ye kwa o kitchen a wo draw enuro agumu sisane nyina na siegu nefa Tantina 74 Mr. nefa si wo enu ano no wo be ye ho adwuma yare no kura ma eno akwa yare sabia ba bia to nuro o kanshi drug lane ena kumase ashtan frɛ wo mo Tantina 74 Mr. T74 was 0246073-498 0246073-498 and 050-162-8931 050-162-8931 SOMPA chadie meka wo se wutie SOMPA 106.5 FM Accra ya no panonsia kase ebo na KJC Company Limited asese de egu na battery so no na wutie no na SOMPA Media Group ya wo SOMPA ya headquarters e wo Kumase ya 93.1 FM Takwa SOMPA ya 101.1 Tachima SOMPA ya 106.1 Nkranza SOMPA ya 90.7 Sonyana SOMPA ya 98.9 na Accra SOMPA ya 106.5 FM ya kabom ene de SOMPA chadie abrewo ya bota
kaye ne se bronyen bo twedi ampo nyankopon bosia na wo da hia dem no wono so aboa wo ekwan be na befa so bo nyame bosia chonkronkron ne kase nipa wo mobbo mobrofo awisia ene ekunafo sa wo boa wo mo a twedi ampo nyankopon so abo ne bosia o enti sompa achade o sompa achade bronyen wo hye a wo we nkokɔ na wo hye ntade a efe no wakai se obi aye mobbo wo ye destitute wo ye kunani ananse bia wo ye wusia wo ni maame wo ni papa etifa ne ma ne breye ne emfa nche wo mo wo betimi de sika aba wo betimi de tintomero aba toiletries clothes entade ne ya memfa ne atete Ukocho biadia eya kan wuru senya me na ade che no eticha de papa na nshira papa afiri mu aba enye ne ase ya wudi kogu ball mu no wo se sompa for monye dabi de wo betimi ama wo ba hye yo betimi ama wo kuna hye de wo betimi ama wo yira hye na ade abreye na ye nsubro nye ya kan nyina bom sa ye ntoma sa ye aduane emo ene anwa ne de aboa wo enti sompa chede bonyankopon bosia bronye wo pese wudi sika ma ye ha ye mobile money ne eye ba ko pe obi afra so sompa chede ne wo fra wo boa eye number we ya 059-855-9802 059-855-9802 Edia beba ne Terra One Media anasa Blizzard Foster 059-855-9802 Fakakra fafso na fabra na sompa chede reference no ya reference no sompa chede ba ye behu ye beka na nyina bob na bronye yi ye di ewisia ene ekunafo ne mobrofo wo mo so bronye wo masresre na wo mo sre no na ye favor na de gu so sompa kase ye bo na wutie fe sompa 106.5 FM Accra na nsema ye di kan aboso no ebi ene semra shebedwe no wo sachi yo so Honorable Kofi Bente wakasa de afa ekwan ye befa so ebetutu ye sikasem ho sa nso na AKOSUA Scrap Dealers Association wo mo so akasa de afa ho a ne nyina ye nsema ye di kan aboso no homeso ye ba dia ka kire no ye rebeto so SOMPA FM Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo kronoma bohia na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebekiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demu fo ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi ato tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no
no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden kra wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia wobenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratwe yi atom SOMPA TV Emma Akituapa. Ama Akituapa mpabusu da mo wase se mo twa yeye toa ensam no eso na amaze koman ne mo ane yedri wachira baba wo bia wonya mfinhia na duono miensa na kwa kogina mara no se anam ne nsa so amatu atodom ko nipa miensa bia won mu free Australia man ne mo won ma hwere wo nkwa yaya enam so ama court no ahye se ababa wayi won kɔ dam mfinhia no aduono ne din ane Ari Giselle na won mu kire mu na asam no si 2024 ne mu ebra na sam rantia miensen na wan mo tehye mu ana buhua wan mo twi papie na wan mo kyerese Mexico atifido from ho na 2024 wan mo ko hunu se enipa miensen nyina wan mo yira na ekwan ye fa so wan mo yira ye bra na wan mo twi hyen no na emu awrem pa kwansi no mko hu wan mo mu se emu no eda enkwanche babi a akora boa kaka wan mo kyerese nipa binom na tete wan mo akɔbɔ wan mo tu bra na wan mo twi hyen no na asam ne ba ye no kyerese aposifo didi akira ena wonu ko hu sa baba wa friend say Ari Giselle ya wonya mfisha no aduonum yensen say wonu akasa ne boyfriend ena wo soma no ema boyfriend no so soma nipa miensa ema wonu ko tu sa na mono a wo mu ekodi sa nipa miensen awi na 2024 na asam no di court akone aba afa na mu hwehwemu no atumi akwa wie ye kasa yi court a ewo Mexico say wonkɔ dam mfisha no aduonu san say entokwabu wonu anya wo kon na akɔgeta wani asasa no a na sa wo safata sa wodam nam so nti wo kwa kodam finhia no aduonu na wo firimu fia anya dia de oyeye no obesa ye biu Kasebo no wasi ensama yedi sumo no pay dedi makotide bi ene se honorable Kofi Bentel afo awoye mrahye badwani e wasa hwewi so abaton peso so de atuja se NPP for se ba economics ya wo ma amobodin etina 2024 no Ghana fo etu wo mo se banche no Omari IGP so de abasa fi Christmas no nya de obema kwama police ni bia waje leave e wo mayimu na honorable Samuel Ayepen emre bi echemo no ye mrahye badwani wa yenso no akyerem se NPP promise wo bobo wo ho no Simpiano no wo gidie se Dr. Brian Champon and the delegates ebeto amano obanyipa bi so tumaya one more ewokuya yodwuma mu fo se one more shona bafo nimdie kwanso wonfa so anya one more die na gbe one scrap dealers association dia futuo ema Dr. Keselato for since wanya hweyie so ye na dwen se scrap no wo mo mfa nko amonone a enipa bebre no madwuma bebo wo mo amo matena fi NPP amanyoko no presidential elections committee diaba se de omo kan no mu da so de ro mu gina sanya dia 2026 presidential primacy no wo mo bema kwan na proxy voting akoso kasebo no si ye ne de somo no pai ayeme AKOSUA ABOAGYE wo betimi aframe AKOSUA nhira mene medoba AKOSUA AGYEIWAA-KODIE boati na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters wo Kumase eye SOMPA 93.1 FM ena Kumase won so ayiko 100.9 FI Adamfopa radio ewo Paris France takwa SOMPA takwa de SOMPA tachima SOMPA sunyana SOMPA enkranza SOMPA doma SOMPA mankesim eye Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono SOMPA FM wo hwehwe ya wo behu ye Facebook page ne ye SOMPA 106.5 FM akra ena SOMPA FM live ne ye YouTube ko ha na wa follow ye ebre bia ye ba ya na wodem ye website ye www.sompaonline.com na KJC company limited no pa no nsia kase bono na dansi ho ne mana ka kye ne wo endpoint homeopathic clinic edia yeresa papa edia bro just hot kenke dokuna ehye no no bi edibie tontina 74 mixture eye immune booster papa ena SOMPA chede ya bro nyen wo bebo nyankopon bosia yada mu nyina se ye sorry si na safo kantanka bema at the tip of sports no eto aso